جالب که اینجدرو که میوانه ما دکتر سلیمان تمر سروکی رخصتنا کردستان جبوی پاراستنا آجالا دکتر از گله خوشحالم جارکادی مهندیت نواد چونکی جارا یکم هین میوانه ما بون ما بحثا پلنگ عالی زاخو کرد وی رخی و دام کوهات دیتن انا زانم بری فتره که ما ویدیو ادیت نزانم راز بیان نه پلنگ نووا گووا که دای گرتی بی او ویدیو راز بی جاره اجوی بحث بکم اف پلنگ هاتیا بریندار کردن هاتیا گرتن زور سپاس والله ما بيزان سوي فيديولين بلنجي بوتيفا هي موجودة وسخلامي وجلا كي باشا والسر أصل وزارة جنجاها فيدرال العراقي لجنة كهتة بيكينام بو يعني مستقبلي بو أيندوي وأجي بخش حالي وأجي إكشوا ويتيمي ماكوش ده كسد بسبور بيكتيد رشوي جلا كباشا وإن شاء الله بيشتي جشني إيكم كم بناخد أنجام ده. نم رشوي باشا يعني فيديو أنا راسته چکی فيديو كاوسوهات ببلاف كنا. وجا دكتور عزيز مسار پاراستنا آجالان و مافنوانت نواری ما کردستان داشت أوروپی و دیاره پیاسا سر دارید جلوه مسئله تکرن. هین جدیر نزیک باشداری وی پروسه بینه چونکی و دستکی باشی هیت پاراستنا آجالان داد نواری ما کردستان پاراستنا جنگه دا و چه تبینیر سر هنه و آگهجه هیا؟ بله طبعا هر دستكور بنا ما وكر خرابة كردستان ببارسنا ما في أجل صلاة دوزر نهي ما شعور بندي كيركو بوشيك ويصي يل هرم كردستان العراقي هاي أنكو وقت تو كيسة كده بعد جه يعني برجيت يصي نبونكو مثلا تو بسيارة ما في أجل قال لو رهلو وقت يا خرابة كردستان ببارسنا ما في أجل ربو نفيسينا رش نفيسكي وتو وقت دا هميلان بيوندي دار هرم البيشن بارزجا دوي كي بيجرش جواتا بارزجه برلمانتارا ريفا بريد دام دزگید یعنی پیوندیدار ما همی کم کردن و چهار روز ما مجال دایم و افرش نفیسه همی هات دراسات کردن پشتینگی امروز ما افرش نفیسه کرده انگلیسی ما بو بشین شارزاید بیانی فرای کردن سراسری جهانی و پشتینگی ما چندین جار دا پارلمان کردستانی پارلمان عراقی و آخر جار او بو کو پارلمانی بو ما چنه کرد ام مجبور بی مدا سرکاتی هرم کردستانی سرکاتی انجمنی وزیران بله دا پارلمانی جار کادی و جارا کدی وزارت و جارا کدی چون مجلس شورای هرم کردستان و مجلس شورای هرم کردستان لجنه قبال هات بيجينان كوشش كون بون شش مهاجن وافرش نفيس افريقيا البرلمان الكردستاني هاتيا خاندنا ايكي بوتي كي كوربراسي جي ريزو سباسين وام دسكوشلي يعني هم امبيشن دكتور افرش نفيسا انكو يا افريقيا تخاندن نوا برلمانتو كردستان داشت خاندنا دوام يديجي موينه برهمه دستوى بي او رشنفيس بي او نفيسي بله تمام ها سر بروستم باشه ما بس هرم كردستان خدمه خل تمام جرادیشی میگوتته باشه یا بر عقل گیانه ورا ام بگنید تا و مال داب خودان که مثلا حتی سرویدمی بحثا پلنگی گرفته گود یالا که خلت اوی جنگه و طیبت یعنی حتی نوچبت هم خورنیجی بدینی اوی خورنا خو پتویت نوا سروشتی دا هی دستی وردانات نوا جان آجالا دا اوانو کی هرم کردستان حتی خودان کرنا پشی کوچک صاحا شری و بینرا یا درسته یا جدی پیاسه هینش افروکه به سر دریت گل کن کاچا بین خودان کرن سيدي برس الجوري في ياساي هر جانورة كي يعني طيبات من دياخو أو برنسيب هاتني دارون طبعا أو برنسيب ما يشجلك جهات أيضا يعني بونمنا برنسيب نتوت إجتنا برنسيب يعني ما فايدش قرآن ديتيش إنجيل ديتي ياساي يدور بلد من مصرية مغربية لبنانية وحد ما يجي أنكو هر جانورة كي سردريا كطيبات الجل بونمنا أو سردريا الجل صاي جادو كلون ديتاكن نبكي بسردريا أو الجل صاي نفمال أنجيل بجدي كلاب منزلية يعني كلاب زينة أجي يعني بنمنا يعني بندك خاصة يكون ناش بهيج رنجة جيتو أجل كيفي أجل درنده نفمال ده بكاربيني أنتو دستكري جنگه هوي دبكي بنمنا أف بجني جانبات لابورا يعني جد مختبرة كو بيقابل الكل بيش كلش الزانستي بنمنا كلش يا بسيشكي تدان يا صيدلي أبا تعامل جدا أنكو أم بيجين أف يا سيا همي بورد جانا جانوري بيجا تشي جانور خشوق بيد تشي ماسي بين تشي يد كوي بين تشي نافول وتشي يد بيشنيد بيلانا بين أنشيد بيشنيد بسجادة كلنا بين يبخو وجردين. سزای تونت و بوان کسا هنت دراش نویسی دا و پیشکش کری بونو منو که خواندن بوده تکرن دا و پارلمان کردستان دا اوین کو مافی آجالا پیشل بکن بن پیبکن. مثلا تونترین یاسا کیش که؟ یعنی تونترین سزا. بله.
بله وی یاسای دا ما دستکاریت بیشین یاسادنه بیشین استزادنه که چی امنا جهته که بیشین یه حاکمین آنجی قاضین آنجی بیشین یه دادینه لورا او ما بو مجلس شورای هلما کردستان هلا و وانا گوری یاسای بیشین آنجی بیشین سزایت عراقی و کردستانی وانا سزادن بونمونه مثلا اگر تو بحث نچیرا هرچی بکی السراسری کردستانی بگوی 10 میلیون بله او 10 مليون يعني نت بو ابريكا يعني جلا كيما مفروضه سجل قلبيد مفروضه مثلا ورقتنا رصاد القلبيد مفروضه مثلا يعني اون بيجين جلا يعني الشيوازه سزويتين ناكو بتني بورا تشكي بو عندك كبرى انجي بو برا كي احتمال بورا مشكله نبيد بل هيك سزوي كي بيشتي قرتني يونجي مثلا سر تلفزيوني يونجي يعني ورقتنا رخصه سياريجي دبتر يا تنتربيد بله رنگ دیتنا گیانوار درنده مینا شهر و پلنگ و هرچاش نزدیک و تشتکی خوش به مروف زانیاری آجش نزدیک و شوان کسوار بگره اوید که زانیاری سر جیانوان هیتنا و جنگه دا بس با الدایی وقتی مروف سد کتی تکدانا جیانوان گیانوارانه انا زانم که حتی چرا داد چون جبوی گیانوارات نوا باخچین گیانوارا که الهرم کردستان بتایبتیش ما بس تامن الدهو که الهولیر انا زانم کار سلیمانی هی آنجینه حتی چرا ده او جینگه ها هاتی دانند نوا باخچه گیانوار دا بو گیانوار یالبار جیانک آسایی در باز بکن بو نمونه از شری بحث کم شری پتوی جهه کی گله کی برفره هیلی از بار کم قفسک بو هاتی دانند این دبو وی کی چکن بله بله گوری وی یا سایوی رشتی فیسی طبعا باخچه گیانوارا يعني تایبت من دیا خویا هی ما يعني جلا ام هيري سبي راستم بنمونه يعني الافريكا العراقي والهرم كردستاني ما تشي يوصلين انكو تو كسك دوله من دي بخشكي اجلا فرها تشي مصن تشي كبرى كي فقيله دي الغوري بورخو تشي جبند ما اف يوصل جلا تذكر بنمونه يعني لازم مثلا شبنجي دون ما كنت نبيد بنمونه قفص الشيري لازم شنو نبيد 200 متر كنت نبيد وما جلا بحثي الرماهيه كذي ما بحثي شوازي خورني كذي ما بحثي رفتار مروفل قال كذي دي تشوا سيران كر آنجی بچین میوان دی سردانوی که دی چوخت روزی فراوینی دادی دی چوخت روزی خانی دادی دی چوخت روزی برداد دیتنا آنجی بچین مسافت نبین مروی و گیانوی داشتیم گله ابتیر و تسلی ما بحثنده کی و اگر صبحی باشه گیانوره یعنی وان شروط آنجی رنما يعني جيب جينا كن دي تشوه اتأجرتين دي كي خورني داتي يعني مثلا بوني من سر حسابوي دي حكمت خورني داتي اگر محتاج دكتوري بودي دكتوري بو پیدا كان هذا همي سر حسابه خداني باقي جنا بربين اوكم بيجين مجال تلو تسلي بحثي همي بورد جانا جنابرات باقي ان داي كدي تمام بحثا گیانوریت نوا کلان داد که میان جهمات بیجوید گلمه داشتین نوا باجر داد نوا جاده کلان طیبتی جی حشره و کوچکین سا و گل پشیکا دی چی یاسکش اروپی و وانا پارزه دانانا شلتر هم یا پتویه اونجی شلتر جوره کش جورین زندان کرنا گیانوره طیبتی جی این دی چی کاره کی بکن چونکی سردمه کی ده حتی جوره که خساندن یا اونجی تکدانا جیانوان جاد بکرن دا کو نه این زیده کرن ما بس نامجی ساو پشیکن دي بوفيت شيء تكرن شيء حتى قال جران مروجي يعني كاسا كبن كبيرت والله اوجي قال جربوا ما جي ما ترسينا وما ديتنا فيديو جي صاير شي زاروكا كريا جنا كريا ظلامه كريا بسيرة جي خدا سيدة جوان يعني براستي افريكا الهرم كردستان العراق يعني مشكله صايم بر الله جلك يا زيد ابوي وان بروجنا جلك حالات جلك كيسات بين يعني خلق نشيب تا قطب خانه جي مثلا نشيب تا خسته يا حالات الاقدان يترسي يتشد بالله راجين غوري فيس يا سي طبعا اف مشكله الثلاثي جون الهمي والله تهبو لي والله وكشتي اوروبا يجي والله ابد بيشكفتي يشي حدا يعني تعاملك باش ديال بكن اوجي بيجني شوازي انساني يعني تعامل مروفاتي القلبي حياتي او شيء تشا كوي حيواناتي ديجرن ودي ان وي شلتري ام جرب هيش رنجكي ياساي القلهندين كو ام شلتر الهمي هرم بورزجيت هرم دون يعني دوغي هبل سليماني شلتر دي بو حالات بتني بو حالات فردي بيد او حالات توغنا بونو منا صايكي كوره بيد صايكي سقط بيد صايكي جلكي هار بيد صايكي بحمله بيد صايكي يعني مثلا بيجين مشكل احتمال نخوشه هاريات صاي بيد يعني
وان شهر حالات دي وكينا دي صائت شلتري ودي بيربونت يعني بيجين يتسخلم يجينا كرن بنمنا يعني ساقطنا بدي كورنا بدي سخلم بيد دي عمليات النزوكي بيتاكرن دي لقاح فاكسين بيدادون ودي رقم كرن جوهوي دي توجا كي بدونين وبشتين جديد زفرين ويجين جهه ماجينا يا بدو دو الويجين جهه بيد انكو بيتشر انجي ام الجهندين كو شلتر بو جبتنا صابد يعني اجل ام بيجين البوريس جود ودي همي صا جرين ودي نف شلتر كده بخدان كين ام خلتين ودي قالك توشي قالك مشكله دي هم يجين جهه بين كده هو سنجو جنجي تكيد وهم دي توشي مشكله مالي مثلا خارنا فاكسينا تشافدانا وزيدابونا عدديونا بله تمام دكتور سليمان تمر سروکی رخصنا کردستان جوی پاراستنا آجالاش دو کن گلم دابون دکتور گلک سپاس بوه